Turang rasenina, ibas Tuhanta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjua-jua, ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda denga, ikut muat bagin, ibas kebaktin, ikatakan kami menjua-jua. Turang rasenina, di bata di lo kita kubas kebaktian enda. Gelah kita mulihi, ngingat maka Yesus ngencang asup ngelawan dosa. Darahna sinebusi kita ibas dosa nari. Yesus nggo keke, ia nggo naluken kuasa dosa. Yesus menang, kita pe menang. Ibas naluken kuasa dosa, ras lanai geluh ibas kuasa dosa, kekeken Yesus ibas si mate nari, la terjeng nelamatkan manusia, tapi pekena-kena tinepa, mulihi bagi tang-tangna itepa di bata. Maka marilah kita bengket kubas kebaktian enda, guna ngatakan bujur man di bata. Erkiteken kekelengenna, simbelin si enggo isah kena man banta. Si puji Tuhan arah kitab Dendenta nomor 206 sindeken kari ayat sada ras ayat si peduakan. Kebaktin pasca enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa. Sinepadoni enda alu kemulianna. Ibas gelar Yesus Kristus sinebusi ras nelamatkan manusia ibas kuasa dosa nari. Ras ibas gelar kesah sibadia. Sinegu-negu kam ku kegeluhen sirasa lalap sila erkeri-kerin. Perkua ate ras dame ibas di bata Bapa, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah sibadia, ras kam kerina gelah, amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Ketuahan kala singikut ibas kekeken si pemenae. Sabab ia enggo iserapkan jadi anak-anak di bata. Kematen si peduakan lanai erkuasa nangdangi ia.
Ia mepagi jadi imam-imam di bata ras Kristus. Ras Kristus kala enda erkuasa ibas si 1000 tahun e. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab Ndendenta nomor 128 ayat si pemena. Pengakun dosa. Marilah si akuken dosa-dosanta ilebe-lebe di bata. Nintalah ibas ukurta skala-skala. O Tuhan, ieteh kami kelepaken kami. Rusur kami langer gai perbahanan do si mekuli, man kami. Rusur ilupaken kami, maka kam enggo nebusi kami alu darehndu. Gelah kami ngelakukan perbahanan si mekuli, tapi perbahanan kami tetap bagi kala si erkubang-kubang ibas dosa. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Ndendenta nomor 321 ayat si pemena. Berita pengalami dosa. Di bata enggo nikapken rencana si mekuli man banta. Ipilihna kita jadi anak-anakna. Itebusina dosanta. Iara-arakna perdalanan kegeluhenta. Ipetunggungna kita ersembah man bana. Isikap kena krina si mekuli man banta. Nina Tuhan man bandu singakuken dosandu. Janah mungku i adep-adepena. La atiku kam mate ibas dosa. Tedah atiku kam ngakuken dosa-dosandu. Sebab aku metuhan di batandu si setia. Janah erkeleng ate mankala si ngakuken dosana. Sila nginget-nginget kesalahandu. Meriah ukurta sabab di bata la nginget-nginget dosa ras kesalahenta. I alemina kita, dengan i angkatna kita jadi anakna. Makasih puji ia, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Ndendenta nomor 260 siwah ayat si pemena.
Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, ibuat ibas kitab Yohanes bindu 20, ayat sada, sekubas ayat 10. Iogeken kami isina nina bagenda. Erpagi-pagi si lampas, ibas wari minggu asum gelap denga, laus Maria Magdalena kukuburan. Kencase ikuburan, iidahna pintu kuburan nggotalang. Maka kiam ia mulihkan. Ijumpaina Simon Petrus, rasekala ajar-ajar si deban. Ajar-ajar si ikelengi Yesus. Nina Maria Magdalena, nggo ibuat kalak Tuhan ibas kubur nari. Janah la ieteh kami, kuja ibabana. Maka minter berkat Petrus ras temanna kukuburan. Kiam ia duana. Tapi pedasan teman Petrus ndai seh kukuburan. Itungkirna kubas kuburan jana iidahna ije ampar gulungan kain putih Tapi la ia bengket kubas. Jenari re Simon Petrus. Terus ia bengket kubas. Iidah Simon Petrus kain putih Jana iidahna pe ampar uis si ibalutken kutakal Yesus. Uis igulung serap ibas kain putih enari. Jenari bengket pe teman Petrus si leben sehendai. Kenca iidahna te iya. Tapi amin bagi gia lenga denga yang kala enda si tersurat ibas pustaka si badia. Maka Yesus laban cilang keke ibas si matenari. Kenca bagai mulihkan ajar-ajar ku rumah. Ketuahan kalak si megiken kata di bata. Dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Jahwe di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga. Kuasa dingin kemuliandu, rasa lalap serasa lalap. Ngiani doni enda, ras ngiani kegeluhen kerina anak-anak ndu site man bandu. Ibas kuasa Yesus Kristus Tuhan. Iberikan du kemenangan, keselamatan, kemerdekaan. Man krina kami sitek man bandu. Bujur Tuhan ibas penebusan dosa, singgo ilakukan kam ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Gege kuasa kesahndu si badia, sinumpak-numpak kegeluhan krina ngawan ni perpulungan du. Ibas ia ngasuk tetap ngakuken kini teken naman bandu. Kam Tuhan si erkuasa ngajari kemahendu, bagai pengajari kerina perpulungendu, singgo sikap guna dengkehken kerna katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami ngendesken kegeluhan kami. Ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Markus bindu 10:6 ayat siwah sekubas ayat 10 walu. Yogeken kami nina bagenda. Asum wari minggu erpagi-pagi kenca Yesus keke ibas si matenari. Man Maria Magdalena lebe icidah kena bana. Maria Magdalena endame si pernah ipelaus Yesus pitu setan ibas ianari. Maka laus Maria Magdalena merita kenca man teman-teman Yesus. Kala endandai kerina
sangana erceda ate dengan tangis. Maka laya tek sanga iberitakan Maria Magdalena, maka Jesus enggong geluk mulihi dengan enggope idahna. Jenari Jesus mencidahkan dirina ibas rupa sila bagi biasa mandua kala ajar-ajar. Ajar-ajar sangana ibas perdalanan kubas sadakuta. Maka mulihkan ajar-ajar si dua iberitakan naman teman-teman na si deban. Tapi teman-teman na late. Dungna Jesus mencidahkan bana man ajar-ajar si 12 kala asum ia pak saman kerina. Ipandang Jesus ia kerina, sebab lalit kini tekena dengan mersi ukurna. La ia tek nangdangi kala si enggongidah Jesus ngeluh mulihi. Jenari nina Jesus man ajar-ajarna, laweslah, siari doni enda, jenari beritakan berita si meriah man krina manusia. Ise site dengan ipridikan terkelingkap pagi, tapi ise silate ia pagi iukum. Kalak sitek lit pagi tandana, iperlawusna setan-setan ibas gelarku, ngerana ia ibas cakap simbaru, adi icikep nanipe entah iinemna racun, labo kadenpe ia, itamakena tanna kubabo kalak sakit, malam pinakit sejendama pengogenta. Selamat Paskah man bandu kerina ngawan perpulungan ijapa peka meringan. Ibas perayaan Paskah enda, tuhu-tuhu meriah kalukurta. Sebabna iberikan Tuhan sada kesempatan si mehergaman banta, gelah banci pe kita ngenanami kuasa kekeken. Kekeken Jesus jadi jaminan kekeken man krina kalak site silit ibabo doni enda. Siapa pe ia? Ise pe ia? Aditek ia man Jesus. Terkesempatan ia ngalaukan kuasa kekeken sirehna ibas Tuhan Jesus nari. Kuasa kekeken Jesus enda menjadi kemenangan ta. Adindai Jesus terjang tubuh ras mate ngenca, sia-sia kap kita arkinitekan. Janah pe kerina kala ibabo doni enda, ngedanami ketubuhan ras kematen. Tapi kesempatan untuk keke ibas si matenari, ibas Yesus ngencadalanna, siye banci si alaukan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas kita ngerayakan kekeken Jesus ibas wari minggu enda. Mencidahkan sa maka kuasa kematen nggotalu. Kematen si ibiarkan kerina manusia. Enda tuhu-tuhu lanai jadi kebiaran. Janah adilakin lit kekeken Jesus tentuna kaime bedana kita ras kalak si deban. Sirbahanca kita lasri ras kalak sinteremenda ibas terkiniteken. Mekapkan ibas kuasa kekeken si ibaba Jesus Kristus. Janah nina, maka kekeken na jadi jaminan keselamatan man banta krina. Kuasa kekeken Jesus erbahanca talu kuasa si ibiarkan manusia. Dengan pe kubur kosong buktikan sa, maka na kuasa kematen mekapkan si maba kebiaran man manusia nggotalu. Kekeken Jesus labo rekayasa, janah labo dongeng. Dengan tupung Yesus keke ibas si matenari, encidahkan kuasa janji Tuhan itepatina. Sebab opelenga ia mate penggo ikatakenna. Maka lanai bonde kahisa aku nadingken kam.
Janah aku lawas ku rumah bapa. Dengan pagi ku legi kakam, gela ija aku ije kampe. Janji itepati Tuhan Yesus arah kekekenna. Enda banci jadi erkitiken kuasa silit ibas ia. Kuasa la erkitiken kita. Tapi kin memang tuhu-tuhu erkitiken ia erkuasa. Yesus mencidahkan makana kekeken endama jadi dalanna kita ngatakan bujur man dibata. Sebabna situhuna ibas kekeken pelabo kita metunggung ngalau kenca. Tapi erkiteken lias ate dibata. Erkiteken keleng ate dibata. Banci silakoken rasi alauken. Ya silakoken kegeluhan erpalaskan kiniteken man Tuhan. Enda masih harus silakoken bas kegeluhan. Sebab engko sinanami krina kuga belinna keleng ate Tuhan. Numpak-numpak kegeluhan ta. Mereken kecukupan man banta. Sebab ia si memelihara kegeluhan ta. Si idah kuga Maria Magdalena. Si ituriken ibas kitab Markus enda. Ia sekala diberu si pernah ipelaus Yesus pitu setan ibas yanari. Ngatakan bujur ia mandi bata. Iikutina tradisi ngerempahi mayat ibas kalak Yahudi. Berkat ia pagi-pagi si lampas ku kuburan. Tapi kai si iidahna ibas kuburan dai. Terjadi bagi si ipadan kentuhan si labong iinget na. Mungkin pela ia tekna sebab ia petuhu-tuhu kemamangan. Perkiti-kitikan akap nape maka mai Tuhan Yesus enda erpalaskan kitab Yohanes dai itangko kalak. Nggo bene ibuat kalak dengan la ia teh kuja ibaba. Embas perukuran. Engkai maka banci bagai turah ukurna. Perban late ia nandangi kuasa Tuhan. Karena kekeken Jana tupung siepe labolit isepe te maka banci kalak singgo ikuburkan teluari banci keke ibas si matenar. Hal sila mungkin terjadi. Maka Maria Magdalena ijenda icidah kena akalna. Perukurenna. Sebab lakin ia kapna mungkin terjadi. Tapi kepeken si idah Maria Magdalena enda berberita. Iidahna kejadine laya sinik. Kuasa kekeken Yesus erbahansa ia ngasuk berberita. Iberita kena man teman-teman Yesus sisangana erceda ate ras tangis. Engkai maka kapndu ceda atena dengan tangis. Enda melala jesi terjadi. Adisinen Petrus ceda atena dengan tangis sebab ngo ipersoken na Yesus. Adisinen Judas Iskariot banci jadi ia arkadiola. Tapi erkiteken go yalo kena sen. Ya lagu akal mungkin cedana atena tapi pasti ceda atena. Bagai ajar-ajar Yesus. Sinterem. Si tetap setia ngikutkan Yesus kugapa ceda kalatena ngenen kejadin Tapi si idah kecedan ate dengan tangis saja. Labo buktikan maka ia kalak si perpang guna buktikan nginget kai singgo pernah ikatakan Tuhan Yesus. Engkai maka tangis ajar-ajar enda res ceda atena. Tentu ia pelaneka inget na kai singgo pernah ikatakan Tuhan Yesus. Maka kentisik nari aku lawas ku rumah bapangku dengan nikapkan ingan man bandu ni. Ilupakan na makana ibas kecedan ate tape, ibas gulut ukur tape, tetaplah ingat si mekuli. Maka ula arkiteken nginget-nginget kerina sirban cagulut ukur ta, lanai si ingat si mekuli, singgo pernah iajarkan di bata man banta, ibas pustaka si badia. Maka kala enda te, engkai maka nalate kala enda man Maria Magdalena. Enda tentuna erbagai-bagai latar belakangna.
banci jadi ban Maria enda kala singgo pernah ipepalem Jesus ibas pinakitna erkiteken kesetanan. Tapi ibas kebiasaan kala Yahudi kesaksin sekala diberu la meherga. La kala te makana kaipe kesaksin sekala diberu harus ngelebe ibuktikan apakah benar-benar terjadi. Makana banci ipercayai. Tapi si Idah Maria Magdalena tuhu-tuhu tetap berberita. Kuasa silit ibas di bata, iberi kenaman bana, seh maka ia ngasuk pe banci bersaksi. Dingin pe, karena kekeken Yesus enda, tuhu-tuhu ngeluh ibas sejarah manusia. Amin na pelit kalak ngata kenca, kalak si mirip ras Yesus ngeenda si ipekeke ibas si matenari. Enda rekayasa nina. Enda ibuktikan ibas pustaka si badia. Benar-benar terbukti. Maka nina kekeken Yesus enda iidah rupana labagi biasa. Makana icidah kena dirina man dua ajar-ajarna sisangana ibas perdalanan kusadakuta. Maka mulihkan ka ajar-ajaran dan rainina, dengan icidahkan Yesus kaman bana, man si 10 sadakala asum ia pak saman kerina. Jadi saksina labo sekala. Dai lebih man 2 ajar-ajar si sangan abas perdalanan. Maka man si 10 sadakala. Ije bas perjumpaan dai ipandang Yesus kala enina. Seh maka nina, engkai makalalit kini tekendu dengan mersi ukur dunia. Memang petuhu nga dikala si mersi ukurna, dengan lalit kini tekenna, labo tergejap manbana karena kuasa di bata. Labo ia tek, amin na kai pe iberitakan, maka ipandang Yesus. Digan pe kita inda adi mersi ukurta, laki terkini teken, labo kita ngasuk ngakukan maka di bata erkuasa ibas kegeluhan ta. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Teklah maka Yesus enggong geluh mulihi. Maka na ibas perjumpaan dai, lit pengutusan. Si ilakokan Yesus man ajar-ajarna. Amin na pendenggo ipandang na. Ikritik na ajar-ajarenda. Tapi tetap dengan ngeiberikan na amanah. Iberikan na tanggung jawab. Iberikan na kuasa. Gelah na ajar-ajar enda nerusi dahin si enggo iberikan manbana. Guna berita niari doni enda dingin pe berita si meriae iberitakan mankrina manusia. Tupung ras Yesus ajar-ajar ipenalem na kuasa silit ibas Yesus. Tapi kenca keke Tuhan Yesus ibas si matenari. Dahin enda idelegasikan naman ajar-ajarna dengan harus idalankan. Lanai banci lang. Lanai banci ia tergantung entah pe ernaleman Yesus si teridah ras ia tupung si. Tapi tupung lanai ia ras Yesus secara fisik. Tapi ia harus mengandalkan kuasa silit ibas di bata singgo iberi kenaman ajar-ajar. Makana ijenda masih idah tuhu-tuhu di bata mempercayakan dahin simbelin man ajar-ajarna ibas keterbatasan. Sebab siteh ngerbagai-bagai krina ajar-ajar Tuhan Yesus enda. Ibas merespon pemere di bata, ibas merespon pendilo di bata. Jadi dikatakan Tuhan Yesus, sesitek enda ipridikan. Tapi isilate iukum. Jadi harus lit tandana kala singgo ngakuken Tuhan Yesus jadi juru selamat. Tandana ia ipridikan. Pridin kaikin mengikat perjanjian. Tuhan ngikat perjanjian ras manusia. Makana ibas gereja anta, adinggo ia ipridikan ibas sada gereja, enda siakui. Lana ibu perlu pridikan 2 kali. Cukup sekali. Sebab kai
peridin enda makapkan tanda perjanjian si iikat di bata ras manusia. Jadi adina tanda perjanjian si iikat di bata ras manusia, melabo perlu lalap iyo sarika iikat kapadan. Maka ibas gerejanta sekali iperidikan go tetap jadi peridin si iakui i tengah-tengah gereja. Jadi tanda enda harus lit. Labo banci minta aku te ngencaman Tuhan Yesus, kenca si aloken berita, kala singgo ngaloken kuasa ibas di batanari, git iperidikan. Git iperidikan, penting. Makana kita ya dilit anak ta ngombelin lenga peridikan, ya ulanay tertaran-taran, taruhkanlah gunai peridikan. Peridin kitik, tetap enda yakui gerejanta, bagepe peridin belin na dibanci ulamin ensam belin maka peridikan. Apalagi nandangi pasu-pasuka maka peridikan. Makatap nakam terjadi bagai nandangi pasu-pasue jika peridikan. Maka melala jeru surdahinta sebab kami pernah kangin nanami kami bas pelayanan. Peridikan ka. Maka jika ngawankan ka pengantin si diberu, si dilaki peridikan. Alokan ka jay bapa galanggodung sekaligus ni naka. Encen maka jem pasupa sudah kamumpat lako na ilakokan sa dakali dahin. Ulamin bagay, ulam makarus. Sebab engkai uli pendahin berita si Maria singgo alokan kita ngit ipridikan. Ulih na. Janape kala situ nina Tuhan lit tanda-tandana. Ipelawus na setan-setan ibas gelarku. Jadi kuasa gunang pelawus setan iberikan Tuhan man kalak sita. Tapi labo pelawus setan ngenca kuasa Tuhan. Gelah ulah si batasi. Sebab adina layam ngasuk pelawus setan, siakap makana la ia perberita si Maria. Tapi salah sada tanda. Ibas melala tanda-tanda kuasa si iberikan Tuhan man kalak sita. Makana pas kahenda. Makapkan wari kemenangan. Entah pembebasan, kemerdekaan, pula ibas kematian nari. Enda mabay kita kerina, gelahna, ngasup ngidah kuasa kekeken Yesus mentransformasi kegeluhan. Kala sindai, sekala diberu, si tergelar Maria Magdalena, si iseluki pitu setan ngasup terberita. Engkai makana ia ipake Tuhan. Endan sidah kenca maka ise banci ipake Tuhan. Guna naksikan karena kuasa kekekenna. Adi kita teman bana. Dingin isenakan tanda si iberikan Tuhan. Makapkan ngerana ibas cakap simbaru. Cakap simbaru enda maksudna. Idemi salu kuasa kesah di bata. Adi si oge kitab perbahanan Rasul. Ya, banci sinen kitab perbahanan Rasul. Makana ibas bindu 2 kaikin cakap simbaruenda. Enda adina sinen perbahanan Rasul bindu 2 ayat 8 nina bagenda. Engkain dia makasih begi ia ngerana ibas cakap ta sekala-sekala. Jadi ngerana ia ibas sada cakap. Adi tupung nusur kesasi badia. Lid ije 10 telu suku bangsa si hadir. Iangkana kerina bahasa si iblaskan ajar-ajar nai ibas cakapna. Jadi kala si ngongaloken kuasa kekeken Kristus. Tercakap ia kerina kala ngantusi cakapna. Labolah siangkan cakap tama bagai. Kerina kala ngantusisa ibas cakap simbaru. Perkitikan kuasa silit ibas di bata ema erbahanca yang ngasup ngantusi cakap sirehna ibas di bata nari. Maka ikatakan nape adi icikep na nipe entah iinem na racun labo kadenpe saja enda perlu beren metenget man bantari ulakari aku ngokualokan kuasa kekeken Yesus ya apa ikin nipe ye aku patuk nape labo mate bicara gua apa perbi sana ula cubakan ya entah ninta
apaikin kuasa kegelapan apai racunin takuinem aku ngotek man Jesus labo karyaku mate enda ula petua-tuakan ya. Tapi adi memang kin iberikan kalak kuasa kegelapan entah racun ikirimna ibereina man banta adi ibas kuasa Tuhan perkitikan pengendesan geluh taman Tuhan banci jadi dendu ukur kalak si ilat ndailah jadi man banta saja ula coba-cobakan ula iuji ula si pekitik di bata alunguji karena kehebatan di bata ibas kegeluhan ta siaka mon ban si coba-coba kene ngasuk aku di batar pihak man pangku ninta la perlu si cidahkan tapi adilit ukur kalak jahat berkena kuasa kegelapan enda terbukti piga-piga kali ibas pelayanan panditanta kami pernah nanami kami lit ukur kalak ilat la jadi arkiteken Tuhan sinebengsa Tuhan rebanca la jadi kuasa kekeken Yesus ibas pasca henda mabai kita kerina gelah semangat tetap perkinitekan sebab engkai ketuahan kita si ikut ibas kekeken Yesus katakan pe kekeken si pemena janah kekeken si rehna ibas di bata nari labo ise pengasuk erbahan ca ibabo doni enda jadi kala singgo ngaloken berita kemenangan berita paskah ibas kegeluhan na lanai geluh ibas kebiaran lanai geluh ibas arwate lanai ceda pusukna tapi kuasa kekeken Yesus mengubah kegeluhan na semaka ergiah-giah ukurna berita si meriah kuasa kekeken Yesus ibas masa pandemi enda larban ca kita ngadi berita harus tetap semangat adi si idah kuga semangat kerina serayan Tuhan bagai pe panitia Paskah luar biasa semangat panitia Paskah udan pe la tampiludan tetap semangat melayani mengunjungi jemaat-jemaat si sakit bagai pe kerina jemaat si idilo di bata ibasada tahun enda mulai 2020 ku 2020 sada kerina keluarga-keluarga idahi enda tentu salah sada wujud mencidahkan tanda kekelengan simbelin man keluarga si ercedaate maka tetap iingat na di bata maka iingat na kuasa kematen enggo talu kenca Yesus keke ibas si matenari jana kuasa kekeken Yesus enda ngasuk pe empelaw setan jadi ulah kita biar man kuasa setan iblis sebab gegehen ngetetap kuasa Tuhan Yesus asangkan kuasa enda perlu si buktikan sebab Maria Magdalena si iseluki pitu setan pe banci ipake Tuhan jadi perberita si Maria saja masalah na laka lak tekman bana mabagai tapi aminna pe kalak la tekman bana labo yang adi tetap ngiar berita labo inenna kekuranganna tapi nenna kai singgo ibahan di bata man bana maka kalak singgo ngaloken kuasa kekeken Yesus nenlah kai singgo iban di bata man banta kita pe bagai nenlah kai singgo iban di bata man temanta maka ulah kaya si pekitik si remehken sombong kita man bana laban si silakauken sebab engkai Maria Magdalena si pemenana man bana icidahkan Tuhan karena kekeken jadi kemenangan Paskah enda mempelimbarui semangat ta mempelimbarui kini tekenta geluh kita ibas dame lanai kita tangis teriluh lanai erdele-dele sebab kuasa kekeken Yesus jadi kemalaman nateta jadi kesenangan ta jadi adinggo si aloken kuasa kekeken Yesus kai mekap do si harus silakukan ibas kegeluhan ta ibas masa pandemi COVID-19 si harus silakukan mekapkan kita bahwa Tuhan mampu mengubah situasi si gendua rienda. Sebab adi kuasa kematian petalu nge ibanna. Adi soal pandemi COVID enda giamat ngasuk nge Tuhan naluken sa. Tapi engkai maka lenga iberikan Tuhan kita pula. Iba situasi enda nari. Ijenda si penting man banta.
sueras pengogen tandai ibas kitab Yohanes 20. Makana kerina kita singgo ngakuken Tuhan keke ibas si matenari. Lanai banci burlah burlih kini teken. Harus tetap semangat. Meriah tetap ukurta. Ular kiteken pandemi COVID enda kai pilanai siban. Sini saja ngenca kita. Gereja harus berbuat. Ya asa ngasup kita banca tentuna. Labo buat buina danana. Labo buat hebatna programna. Tapi gereja bertindak dan berbuat. Kekeken Yesus mentransformasi kegeluhan kini tekenta. Maka panitia Paskah pe lar ngadi-ngadi bas kelatihan na empepulung dana. Jana iberikan Tuhan ka pasu-pasu. Man krina donatur si ipindo rezeki si ititipkan Tuhan man bana. Bagai pe arah diakonia runggun gereja. Banci pe isikapkan telur Paskah. Adi biasana Paskah da kampulung mende kita krina gereja. Ras-ras erban kerja meriah, man-man ras-ras. Sekalianda panitia yang naruhkan ras runggun gereja arah serayan Tuhan. Pertua dia akan pengap-kap, naruhkan naruh mano. Jadi bengkau ta ibas perayaan Paskah henda. Gelah kerina kita banci menikmati sa. Perayaan Paskah yang sangat sederhana dirayakan secara bersama-sama. Di rumah masing-masing. Mabagai makana gua karisiakap entabeh. Bagai karisiban pertasak na gulen tandai mo bagai tetaplah kita semangat ula kita ngadi tapi kai si banci silakokan harus tetap silakokan bicara lit pendai kebiaran nggo salih arkiteken kekeken Yesus janah pe te kita maka na arah minggu Paskah enda gereja tetap ngasup dahin pelayanan beritakan berita keselamatan. Kuasa kekeken Yesus enda. Mabai kita jadi anak-anak pemenang. Dengan kuasa kekeken Yesus enda. Erbahanca manbanta iberikan Tuhan mandat. Tanggung jawab simbelin. Gelah berita singgo sialo kene. Harus diberitakan ka. Gelah lit kala seh ipridikan. Laban ci iberitakan ngenca harus lit target. Ada baptisan. Lit target, ibas kita pe iberikan Tuhan kuasa, guna empelawas kuasa kegelapan. Lit kengasupan ibas kita, guna dahin si mulia, singgo ipercayakan Tuhan man banta. Selamat wari Paskah man banta, Tuhan si masu-masu kita kerina. Baik serayan Tuhan, ngawan perpulungan, bagai pe panitia Paskah, Tuhan tetap sir si mulih, nandangi kerina kelatihan du, sebab te kita kerina silakokan kam guna kemuliaan Tuhan. Terpuji Tuhan rasa lalap, serasa lalap. Amin. Ras kita tertoto. Bujur Tuhan ibas kuasandu, bancipe, ialukan kami, janji jaminan keselamatan guna kekeken ibas si matenari. Bahan dagay maka kami ngasup dalani kegeluhan nenda, terpalaskan kuasandu ras keleng atendu. Tuhan, kuasa kemenangan du mengubah geluh kegeluhan kami kusi terulin bagi si isura kendu ngasup kami dalam kenca terkitikan kam si pengasup sa sebab Yesus Kristus Tuhan tertoto kami man bandu. Amin. Radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras kita ngakukan pengakun kini tekenta ninta dageras ras. Aku te man di bata bapa sila ersibar kuasana. Sinapalangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-ngudanari. Siso keliamen tergelar si Maria. Singananami kinisran. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken kukayu persilang. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa. Sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi. Ngeranaken singgeluh rasi ngomate.
Aku te man kesah si badia, canalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan sirasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta nina. Ibas ye arus iinget du, gelah ipatuhindu undang-undang si ipedahken Musa man bandu. Kelengilah Tuhan di batandu, bahanlah kai singena atena, ikutkan pedahna, patuhlah man bana, jana permuliakanlah ia alu bulat ukurndu, ras tendindu. Tupung kita ngendeskan persembahan taman Tuhan, rende kita bas kitab Dendenta nomor 445, ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan iendesken kami kegeluhan kami. Mindo kami gelah ialuken kam dengan ipasupasundu persembahan pengatakan bujur kami. Bagaipe dahin si idahiken kerina ngawani perpulungan du sir bage-bage. Te kami arae kam erdahin gunan cukupkan kerina keperlun geluhna. Bagi pekrina ngawani perpulungan du singgonehken persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, bagai pe persembahan pengatakan bujur, ras persembahan singgo iandesken perpulungan du, tetap nambahi rejeki man bana, dengan pe nambahi ke ngasupen gerejandu guna melala dahiken dahin tri tugas gereja. Tuhan ertoto kami man bandu, nandangi kerina ngawani perpulungan du ijapa peringan, ibas erbage-bage perbeben sini hadapina, berendu gegeh ras kengasupen man bana, bagai pemindo kami perkuah atendu gelah ibrendu serpang pula. Dengan ngawani perpulungan du sir meriah ukur, Tuhan kam sinegu-negu ia, gelah kini teken ras pengarapen na tetap man bandu saja. Dengan PO Bapa, kerina na anak andu ulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu numpak-numpak kegeluhan na. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami man bandu, nandangi kerina anak andu si sakit, subuh irumah bagai pe irumah sakit. Khususna kekelengan kami nande karina berusi tepu. Bagai pe naras Bapa Ari Barus. Dengan pe Bapa Angel Pinam. Mekuah hatendu Bapa. Rikut ras kerina anak-anak ndu si sakit i rumah sakit. Mekuah hatendu dudurken tandu si melias. Gelah kerina sehat mejuah-juah ngawani perpulungan ndu. Dengan kerina anak-anak ndu singarapken kesehatan iberikan kam ibas kuasandu. O Bapa si mada kuasa, pertutupi kami man bandu, telah kerina anak-anak kami menaken si ketik denga, seh anak-anak kami singgo dewasa, si tading ras orang tua bagai pesindau sirang ras orang tua. Dengan pe anak-anak kami si dewasa si lenga jumpa atenangena, Tuhan sinikap kensa. Bagai pe jabu-jabu sir tedah ate guna natang tua, ibas kuasandu sabar ia ni maisa, sebab Tuhan mereken si mahulina. Dengan pekrina orang tua kami si erceda ate, ibas pengapulndu ia megagah.
Orang tua kami seitun pe tetap megenggeng dengan megegah sebab Tuhan sinampati ia. Jabu-jabu silar sada perari ibas kuasandu pe turah ukur erdame. Jabu-jabu sir sada perari tetap ngasup darame surah-surah Tuhan. Man bandu Tuhan kerinandesken kami gelus serayandu bagai pengawan ni perpulungandu. Pengurus PJJ ras pengurus kategorial pe ibas ndahi kendahinna Tuhan sinampatisa. O Bapa, pulahi kami bas pandemi COVID endanari, ibas kuasandu. Bagai pe pasu-pasundu panitia sidang sinode, peserta sidang sinode, rikut peras kekelengan kami, kerina panitia sidang sinode, gelah ratur kerina persidangan nenda, sebab Tuhan sinampatisa. O Bapa, ndesken kami kegeluhan kerina anak-anak ndu ibabodoni enda, ibas menghadapi pandemi COVID. Pemimpin bangsa ras negara kami pe, ibas menghadapi teror si tuhu-tuhu jadi ancaman man negara kami. Pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami, gelah ngasup ngaturkan keamanan Indonesia, bagi pe ibas pendistribusian vaksin, tuhu-tuhu banci tersalurkan kerina alu mekuli, dengan pe idistribusikan bagi singena atendu. Indonesia makmur, arkiteken ikawali pemimpin bangsa ras negara kami perekonomian Indonesia. Dengan pendau arah ukur kalak si ilat guna menghancurkan Indonesia. Presiden kami Joko Widodo restimna, Tuhan sinampatisa, ibas ngaturkan negara enda. Jaga kawalindu ia kerina Tuhan, dawa arah ukur kalak si jahat. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami, tambah kenduman kami kerina kesehatan ras rezeki. Reh kami retotoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Perpadanan man di bata. Di batang gonaluken kuasa dosa. Kekekenna mereken kegeluhan simbaru. Ras mereken jaminan keselamatan man banta. Kuga dageninta ngaloisa. Si pepaguhi perpadanan taman di bata, ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 303 ayat si pemena. Ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin.
Erkiteken kam anak-anak kekelengan di bata. Geluh hendo arus repalaskan keleng ate. Bagi Kristus enggo engkelengi kam. Bengketlah kam kudoni enda. Beritakanlah kekeken Kristus sekutampuk doni. Gelah ngasup kam dalan kensa. Aluken kamlah pasu-pasu sirehna idur di batana. Aku me di batandu si milih kam jadi persuruhanku. Kupasu-pasu kam. Kukawali kam. Janah ku pegegehi kam. Gunandahiken singena ateku. Aku tetap raskam. Sehku kedungen zaman. Amin. Selamat Paskah man banta krina ngawani perpulungan si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan. Kebaktin perayaan Paskah ta ibas pak saenda kokadu. Tuhan tetap si masu-masu kita krina. Jumpakah kita ibas kebaktin minggu ta minggu sira. Mejuah-juah man banta krina.